President Mahama enye yen timamufuo no ene ye din tokwa beba o my Ghana mu eye mu mpanimfo mo ne ye bia mo beye de a kire ekrofoforo so ene din tokwa beba enye yen timamufuo no ye de ye anopa ne ani omodi ku ye ntwe sika wo bi so ye nkwaje contract bi for mo nkofo nkomu kromu. President Mahama, I sometimes so kasa na we enioma bia ane we chi o ye di ne pesi eti se ye kasa na ya ba chi yegum ene ade ade a waye senka Ghana mbra eye adwuma pe senka tumi tu afiri akonwa ne so. So nyame sha bibia me din di megogo artist na ha Ghana Nsem TV. You best tell say subscribe to the channel no never watch me share bra comment section. Nyame sha bibia abusia for Ghanaians Ghana for start say omu kasa because the omu kan say government and I say on best the government do not respect anybody in Ghana. And kanka President John Dramani Mahama na abusia obi be some say they inti na make us abusia ye wo honum last week no President John Dramani Mahama e be catch say only US aban echo negotiation and any nkofo na ombe deport every American fi West Africa countries biano Ghana any President John Dramani Mahama say were ready to accept all those people. These people now ye come once they are not omunye nkofo a omo US amuni papers and yes like say the omuni paper anything na ye deport omo. These are prisoners. These are people that have committed so many crimes. Ye jail omo. And the president of US who said they be said and ya dia obe jisa nkofo no guni ni country mu into what deport omo. Even their own country now mu fi mu hall mu krano. Those countries refuse to accept these criminals. But President John Dramani Mahama Nini NDC Abai went ahead to receive these people with deals. Say bias cabinti and President John Dramani Mahama and Ghana for say David President John Dramani Mahama. I say umbu obia Ghana has because all these things Ghana for bet me having our issues. But since those criminals automatically you are putting their life at risk because these people are notorious criminals. US and the US are buying more machineries to control those people on the they to me intina almost say almost deport aba and their own country no fear. Those countries are not ready to accept them. Nigeria, Ghana, and America say yes, 14 of these people have been brought to Ghana. 14 of them, they are in Ghana. These criminals are in Ghana. And most of these people too, they are from Nigeria. But the Nigerian government refused to accept them. Or more Nigeria. But Ghana, President John Dramani Mahama, Sikabi, Sebia, Sekanti, Wakwajin Kofunaba. Abusia, Muma, Yanko, Nanko Sedia, Ghana for. Eka efase munyina na eba ebeto gamesha bibia. President Mahama o say comment bia ye memema online ebetumi de word yaba ba onim say ade a waye nmo na ebetumi de word yaba. America for person mo de omo baller e de ko Nigeria for mpani for so mo mpe, but wo as a president I say ka onim di na ho se nkofo enfiri mo asase so enfa ho ne negotiation on your money negotiation enfa ho ne sanya be wotumi akwaji omo eso de omo afa bus e de omo ko hwe wonim se oman bi person deporting nkofo oni ekrom ho no mo empani focus omo kasa nkofo enimom ye hwi omo a ontumi deport omo dade oben so mbegu prison ho na nkofo na pe lawyers a ombe ye omo nkrata de amomo. But at the moment awu nipa aye krofo franco for nim free krom obeji omno wo enade intawantawa eba wo ne saa ekro ni ntem ene ko hete Nigeria fo gina online omo ka what you say President Mahama enyen yen timamufo no ene ye din tokwa beba o my Ghana mu eye mu mpanimfo mo ne ye bia mo beye de a kire ekrofo fro so ene din tokwa beba enye yentimfo no ye de ye anopa ne ani omodi ku ye ntwe sika wo bi so
yen kwaje contract bi for mo nkɔ phone call mu kromo. President Mahama, I sometimes walk kasa na we enoma bia. Ane we che ye di ne pesi eti se ase ye kasa na ya ba chi agum ane ade. Ade a waye senka Ghana mbra eye adwuma pe senka tumi tu afiri akonwa ne so. Senka tumi tu afiri akonwa ne so because one fa buo amfa ma on my Ghana, one fa buo amfa ma ECOWAS, one fa buo amfa ma on my Nigeria. Sa America kwa kwato ni nwura egu a nipa na okoto ama no ne se ompe wo haw ne sen wama ne ne sen unkwa no ani brisika oh omampani Mahama yemu bia ma yede yakoma di akire ye campaign di ma 2024 wama yensensi fo mo mani Ghana fo mpedi fo mani briska because menye sure sen kwofo we mo modi omo kɔ no America fo ne Nigeria fo mpedi fo transe no senka eyade a ekoyi a ka Nigeria fo na so omoje yentimamufo no yen ne Nigeria fo menya ntɔkwada o yentumi mfa ntɔkwamba da yentumi mfa ɔman ne ɔman ntɔkwamba yentem individuals ne yebetumi akon social media aye de ebeye ba se ntɔkwa bi te se wo ne ade betumi aba Nigeria ne Ghana ntema wo President Mahama na betumi de aba because America for person mo di Nigeria for deportees ne kono omo ni omo kan yo etu ni nyansa sin Nigeria for mpanifo na President Mahama mo ye nyoma bia ye we mo akire ne ye kan asa de overhauling over age bia chi mu bi no na me akwala akura me yesa nsemfu we say efie we say hey hwanu amfa me nyoma amre osi o menene te ben metumi de niema na ba o mbedu am de o mefa ba asako President Mahama aden na utumi ma ye mu bi ese film sa ade a uye de entwa yo ade a uye ye entwa ye nkwala akura ye nyesa nsemfu we yo enti wo na wo kasa yen ye comment ye ma o social media betumi de abada wo na wo create sa wo no o person say o my Ghana mo empanifo mu Ghana mo pese mo say o my Ghana de man eno so na temu bia no se ne omafo bi ko o man ni mo pese mo be ye hwe afa ho no because mo ni o man no o man ni ndaba kuma so ba akokra you don't have Ghana at heart obi kroma asem de efa ho sen oye ye kan se o mo foreign minister na so oye den wo Nigeria President Mahama emese o mani man yo mo mpedifo amaba so o mani ndam akoma so amamo mese o mani man yo enye sa mo fraka madam ne ho business ni sa dollar na motese so no ne ye hwe o enyoma bia mo ye ne betumi de o man bo no o man na abo o betumi amo abo o man no mutumi abo o man no because one menye sure say America for sorry and omo frost ye deport Africa for ntibeje now see ye deport Africa for kra omo free Ghana na omo free Ghana aden ukokan obi o won chen na dwumu ha no onim se sa no mo etumi de ntawantawa ba amamienu mu because me hia nkofo no ye kan say me krom because omo de boni wo hon mo wachi omo wo we u deport omo me se me mpe omo wo de wo no wo ne me bodeda ye ntem ye miensa oni Togo Togo any can say Benin ni Nigeria aden na moyesa Jack mutumi me ese fimu ba be hu obi hwe mo a ye kan sem bi fa president bi hu na ade am support mu nyina mu nim nyansan mu di parties achi mo ndwe o man ne daach o man ne we hu ade a wa ye no opa koda ko busa obi a onim political way say ade a President Mahama ye no ebetumi de entawantawa ba Ghana for Nigeria for ntema na asa dabi o ma explain di akere mo adwen na wo form na mo ndwen kwa akere ni ntino Jack me de mwesi ya no mo Jack mun sha se na mun tu papa ni phone na nyoma bi oye mo mani mbriska o ye resources kra mun to me fight ye enye loss e be boa na Ghana to me only 50% and as 80% and 60% of our resources near there. These are some of the things ye hwe say mo by constitution ni nyoma bi mo to me change ama e mo nye no man to me fan into my penfra massa taxes e go mem for so ema ye kan say spare part dealers near there the be omo ni Nigeria for because Nigeria no de nyoma ba air for sing Ghana ni no what you say air for sing Ghana ni no
because duties a good kind of in there so Jan ho beboka wa be in your marry kran wa tria sa duties no afi no ba be tuatua ye kan say GR for every bosumi bia ne afi bia de mo so man no mpanifo your resources bia so ye bre wo man ni mu mo konam ko he Libya na Libya o ye oni ade pena no so na timamufo no be wie sku be bibia no san wo skada ho Ghana ewo oyo wo bibia wo gode wo bibia sin obia nso no ye benefit free bibia mu ka na moso egu ye so ye ka ne say light bill akese na moso egu ye so Libya no mo nya saade no ye good near the no oyo ne boxer near the one you was casting Libya mu 10 times so and the Libya oyo crab wolf Jack ukokan obia na dwemo ha no nti bibia ase omuni munyoma edi bu o my own Jimmy no mo na mo di politics echi young boys na ye kokana mo ba be di atem mo Jimmy no impenifo mo support mo sa no mo say o man my we Jimmy yes o John mama and the America for nyina say we aboa didn't ya because omo nti ase say wo de kwasia eji Nigeria for any Gambia for omo criminals at Trump deport omo oji omo akọ han hotel the taxpayers money han hotel de omo gum Ghana atọ aduane ama omo di abra omo krom Gambia ho omo krom Nigeria ho onko an wa Jimmy John Mahama onko an wa Jimmy onko an aye kwasia onko an wa Jimmy America for so ya boa se oni ma me na wish hey kwasi CNBC ABC News omo nyina so ya boa omo hu nipa wa Jimmy se woda Nigeria Tinubu onenamo aden no onye ni kromfo onko an wa Jimmy abra nipa kaya yo fom free krom tafo mo da bridge ase onko an wa Jimmy uwe sika de beje foreigner ahan hotel ato aduane amanadi bi kura be say ahan private jet and now the private jet betu place and na koni krom because o ti krom o boka akun awu enti e wo say ode no kon enti Jimmy aden na wo fa say sika na mo Ghana ni okoto abama aden wa Jimmy John Mahama aden wa Jimmy